dudon mi nu le pa uranaw pol kan rak sun tha chiaw mo chin in fuin nan kut kan lo kai tuini thong ni kul hluan nga January ni hleinga tlong kai ni thum sim lama chun ZFU PDF-Zoland in Tedim copy ka ding Tuah Thusuah an Tuah India-Myanmar ramri border pass pe suak tui Assam rifle an man hi Rero in mak anti Phakant Leivawr dup mina Mithi Ruak kul hluan ni an Hawl muzau Runsuah Hnaṭuan an pe Rero Lwinkaw Thleng Judia sit u si chau Suah Pukpi mu in an Kap Monywa nama kha Pukpi mu in an Kapih Ralbawi pakhat telin SAC Ralkap Hleikhat an thi Shui chiai Homi pitu sit pawl an Thianfainak pitu sit Hmin list an Ngah thu Unicone Guerilla force in thu an Suah South Korea President an kai Ngah ta Thai-Myanmar ramria rit thei sipur pali Thai palikin an kap that ti thu thang pawl kan run than ding kan thu thang achem tiang in ngai sak dinga kalau som ZFU PDF-Zoland in Tedim copy ka ding Tuah Thusuah an Tuah Zomi Federal Union ZFU in hi Thusuah hi mizan sim hnui an Suah mi si an thulua chun tui rong chin rami thil thleng thoi pe parin chin mi pi hne ni thu than nak tia thulu an bun tui rong hi online para chin ram thu thoi pe parin ti thu leng wak aswak na sajeti tu fang chin rami thil thleng mi thoi pe parin leitlun mun zakipi ummi nu le pa ule naw pol hne na akhai khomin thu kan run than si chin ram lai lak thukung ron council ICNCCE kilhim nak lam Ralkap asimi chin brotherhood chun zomi copy asimi tidimisin SAC Ralkap pol doi suaki ramzaleni Tuah dinga malak dan ding khokhan nak pol arak ri ruat fel thu zawasi asinan Chin National Front CNA in People Defense Army PDA chu atir ka a mangin Tedim copy chu rung chu kal tarhatin lak an zuam Rero si CNF CNA le arhi hroi poli an malak dan pol hi mipi zon ro le ma khwa ding ro saknak riai lavin kan lei ram para hlok hlep tumin le ram khel thui kutran nakin an ra chu hel tum zia chu an chang vai dana hin alang fiang si thong ni kul hluan li mei thai Tedim copy i thildu lauzet athlen nak san khalkha hi poli rung kholok ruanga asi ZFU PDF-Zoland chun kan Tedim leiram hi CNF siar telin an kut hnuai PDA simo zau vek pol kom nen mana kan hlan da lo dingi kan kham Rero chingi an rung nor thau thau sia chun ICCN Chin Brotherhood thoi kut kayo in lailan takin kan doi suak sal vulvaw dinga si ti kha mipi kan lo theiter du si ral thu thoi pe paro in atik chu khelin mipi pol atul danin thu kan lo than vi vaw dinga si hi kan Thusuah hi SAC PDA CNF le an kun hnuai poli mi an hnai nok zia kan lai lang du nak asi hi pol kom pol le an ma thoi ape par tu pol atik chu chan kheli nan rem thau du lo asile mipi thu then nak chu nan tongin nan tuar lai dingi nan ranga anatuk ding ti kha tuisin kan lo theiter du asi ZFU PDF-Zoland chun zomi poli ham thatnak le ma te mai thu rel bolok thainak kan zuam Rero mi chu rung nok saki dictator changi chang jiang vek pol kom khal kut sin kan zau liam men loading tia thu kan Suah si kut kayo te kan le ram hum him tlang dinga nu le pa ule naw atuma senin upat nak thon kan lo som si ZFU PDF-Zoland Zomi Federal Union PDF-Zoland hin tu bai te a Tedim copy lak thu thoi pe parin thu an rak suanan mizan suna PDA in Tedim copy chu an tan rol people thoi an lak ding thu le zau mani an kham thailo ding thu an Suah ronga tu vekin ZFU in thu khirnak an Runsuah sal mi si India-Myanmar ramri border pass pe suak tu dingi Assam rifle an mang chu Rero in mak anti thong ni kul hluan nga January ni khatisin India Central achauza pi in free movement regime chu thiat bali restricted movement regime dan anrun ken ko le ramri tluani kan mi le sa pol zalen zeti loilen ton po ok thainak dan anrun khami khau zetin ma an lak ruanga India chauza in tui amalak nak pol hi nuk kir sal dingin thu an Suah chi hleya Human Rights Council le
UN Parliament Forum on Indigenous Suah thu an thlen chi asi chutluna borders pass pesok tu dingi Assam Rifles ngelchel an man hi mak anti thu zoro chun anrel India Central achauza pi chun ramritluan fe pook nak ding entry lawle exit point mun hlei akhia I chui point hlei laki pani chu pilot site sa aret phase 1 a mun thum phase 2 a mun hlei thum tin mi pi wang tlang lu suah theinak mun hlei ruk an khi asi ramrika nak ding rangi pu mo ding pola unaw tlon khochon khwal tlon veiwa sumtua nak le nak official duty siwai tom hlomok nak ramri sumdon nak thula seminar meeting conference kai nun phung hlomok ton nak program ti pol man anga thu antar lang asi ramri isi khatlam kilometer ra huap sungi ummi vialin ramri an kan theiding ti asi kanrun than zau ve khan border pass cha hi nisari sunglong anung dingi nisari aliam hlan teng tenga mai lak nak mun tia fa apkir sal ding asi ramri kan ding chu ramri isi km ra na ki hla lawi asidingi police post asilole amai nak kholal neni sin thei pit nak cha anei ding asi atluni thildang mo nakin border pass peswak thei tu ding chu civil officer asilole magistrate siding asi tu chu designated officer a Assam Rifle riang ri mangi anmain border pass an peswak son hi mak anti ZFU zoro chun antarlang India-Myanmar ramri tiawle zau khothar karlak leilo na hin nitin thilri thiari pumchom mi kat nei mutia pol le tlongkai lai tlong ta pol chu zalen zetin lu suah an siang asi phakani Leivawr dup mina Mithi Ruak kulhluan ni an Hawl muzau Runsuah Hnaṭuan an pe Rero tuijing kan thu thangi kan thana Mithi Ruak kulhluan khat an muzau ti asi miruak dang pakhat mubetin tu chun miruak kulhluan ni an Hawl muzau asi Tuah hin miruak Hawl hi an bang khi lawi ani thumnak ma an la Rero lai asi tuituma hin thong ni hleinga tilian komi lairon le lai tlangi tilian tor pol mun rama Runsuah na nasajeti in rung tuan saki in bom tu Wilucho Foundation thoi kan tuan pi athet Myanmar pi KSAE aphoi anak timi Tuah chun Mandali Rescue Team an timi seya hlaimin u te pol kom hin tuitum phakani sabo khwa siat ton na ka hin Runsuah Hnaṭuan le miruak Hawl an va bom na sa si January nilhei thum jinglam na ji pakhat I mu thot lai fanga khan company I lungring lai na ki an Leivawr sek mi chirdu pi chu arung chimi in som nga khwa sabo khwa chu an diphun tiang pil deuh thoin achim thlu hai si tilian thoi adang lam nak chu leikoi noya sitika achim pil vel cheng mi chu dam khoswa nak ding a umlem lo tidai na ki avung zia nak pakhat chu anoi koi pi sitika aluang muangi rak thei mai saranga chun tlan swa man nak chana umasi tuitum sabo khwa in som nga pol laka khalhin ziang mazat chu anak tlan swak man nan tol song mi pol chun mithi hi zalai an kim thei tia an rel mithi laka nu naw le naw hak khal an teli Runsuah Hnaṭuan tu pol hin jet fighter bom thak theinak laka an nun nak thapin an tuan Rerowi sabo khwa I Runsuah Hnaṭuan le miruak Hawl nak mun chu ta nak oin akhat ti si ani thum nak asithangi tu tiangi an Hawl mu ri lau mi pol thanga chun dam khoswa nak ding chu bei seiding umlo lo asinan Runsuak tu pol kiangi sin an sung kwa pol chun table rak chingin bei sei nak thon an rak bukin an chuan keu ki ring asitia tol sung mi pakhat chun arel chiarbe ki pil pol Runsuah Hnaṭuan an thok Rero chan January ni hlei thum ni jingtaw sang ronga khan SSC jet fighter chun saka le mazwa yang khwa a bom na satak arathak ruanga Runsuah Hnaṭuan chu an chol lo ka si chiarbek sungi pil le asil mi ranga chun minute nga te khal hi thilenun nak ding karlaki lai rel tu asithei jet fighter bom athak na ka hin mi pariat amuna an thi mi jang mazat atwa mo thluna chiarbek sil mi pol ruak tu tiang mu zau mi hi kulhluan ni asi milau chajin an report somthum le paruk an sironga asilau bika mi hleili ruak chu an muri lau tinak thlukasi Lwinkaw Thleng du sit u si chau suwen Pukpi muin an kap karen ram Lwinkaw Khawpi avoi som sari pathum nak karen ni state date asilole kaya state date mangdingi ra Thleng SAC how to sang duria bu chau muji suwen le hau pol chu
mizan January ni hlei li zan na ji pasaria khan do thleng tu mi pi polin pukpi mu in an Ralkap tia thesi turia bu chau mu ji suwen le a hau poli zan ri an kil khom nak karen ramkul hol pi chu zale pasari pukpi mu panga rau rin voile khata an kapi chui chan thau thawa Lwinkaw i daga sa mun pi khal pukpi mu nin an kap tia thesi ramkul hol pi chu munga in kan kapi muli avatla daga sa chu munin kan kapi amuhni ten an vatla suwen le a hau pol hol sungi an rak lai fanga avatla nga i atwa mo tammen thesi tia Brave Warriors for Myanmar BWME information ton vau nei tu pakhat chun arel turia bu chau muji suwen hi SACE alubik sangtu asiruanga mipoimo asi remchang lawle har sajat chingin kan vakapi har sajatin dung kan sip sala sitia anrel SAC how to sang suwen le a how poli tuitum kaya state date ramang dingi an rafe ahin athu pathi te rafe in SAC media pola khal jiang man antar launan mi piral kap lamchun anra thlen hlan khwapi sin anrak theichia SAC roi tu lu ban poli suwen vek thau thawin annun nak rang ahim non law dau thleng tu poli kut tuarin khui mun khui chan khala thi thei ring ring din mun nan si nani vek alu ban man chuwek din mun nan si chun nan kun hnuai pol chu all I ten annun nak achem lial li thei ring ring timi lang ter kan du rongi vakap kan si tia BWME an information ton vau nei tu chun arel tuitumi pukpi thoi mun ni an vaka na hi Brave Warriors for Myanmar BWME hauha nakin Mountain Knight Civilian Defense Force MKCDF Anti-Coup People's Liberation Force ACPLF pol tangruali vatu ansi Monywa nama kha pukpi muin an kapi Ralbawi pakhat telin SAC Ralkap hleikhat an thi SAC Ralrel nak mun laki apoi mo zet pakhat asimi sagai ram then sungi Monywa anaw miaw dain sithana chau nama kha chu zale pasari pukpi muin an kapi buji counted zo telin SAC Ralkap hleikhat amuna antichi chun du daim hu nak in le nama kha usi yong an siat so thei thia Brave Warriors for Myanmar ton vau nei tu pakhat chun arel kan ka zate chun pukpi muli asi du daim hui nak in khala siat nama kha usi zung khal asiat SAC Ralkap paruk amuna antichi DSA arun som ruk patni na ki zirsuak buji counted zo khal athitel senkhat pa le Ralkap lubok patni khal nazetin to mo an ci tuhi ICU anre dero tia Brave Warriors for Myanmar tuan vau nei tu chun real tui kan than tiang kha jingkari thuthang asi chuinui thuthang tharlam an thei bet mi thuthang an bun hliak hlai bet dana number hlei ni nak pe tlai nak zung pi chu pukpi muin anga I zan duty pathum le commandu Ralkap patni anja ten panga an thibet tia thesi Monywa khopi an red mi anaw nyau dain sithana chau nama kha mirang tong in Northwestern Command Headquarters anti thau mi hi sagai ram then pumpi magui ram then saklam le chin ram kul za te ralrel nak run kai roi tu SACE an mun PSC kol Ralkapin khwahi lani si thinlung nei zeti an red mi nama khai si hin atluni kan rel mi mun pol hwa hwai an Ralkap pol khi thu an run pek thu ruanga hi mun hi dau thleng tu pol thanga don kham tu tum PSC alai chain sakai makui chin ram tluani dau thleng nak ziam ralvi baudingi thupe tu le an kai mi pol rap thak zati khem ding le beidong ding kawi Tuah tu commander poli nar ri mo kai tu chu hi nama kha hi asi tuitum nama kha anwaka na ka hin Brave Warriors for Myanmar BWME an hau hai Shadow Monywa Anonymous Heroes Chindoin Fighters Taumyu set bumau sei Democratic Rangers tipol antang khom si Shuichia I Homi pitu sit pol an Thianfainaka pitu sit Hmin list an Ngah thu Unicone Guerilla forcing thu Runsuah sagai pitu sit how to pa Shuichia le a how pol an Thianfai tuma mingkwen khopi le chauta khwai pitu sit pol Hmin list le an nak address pol record nak chana an Ngah thu Unicone Guerilla force an roi tuin tuini January ni hleinga nia hin arela si an Hmin list le an nak tiangin achip cherin kan thei thu zau an ma ten rape o hai seo an rapek ok lo asi le an nun nak rang zakham nak kan pe thei lo si tia
Unicone Guerilla Force chun ral rin nak an pe Unicone Guerilla Force hi an Thusuah mi Hmin list back asile min kun pitu sit pol hi SSE Khamaya Setong Battalion pol hin BA 63 Meithal Zun Somsari le Zun Ngah le Ziandong ral thuam dang pol an pek thu Thai-Suah asi Sagan Kapih sungi mikai mi na sia long sumpai dil mi pi khawre rawi vok lal le ni lengoter Sagan Kapih muza vengi venglal pitu sit how to pa suichia asilole chomiu thun timi le an how pol chu January ni sari zana khan dau thleng tu pol kom polin an Ralkap thadasi suichia le akun hnoi pitu sit parok an tha zana hin an kut sungi sin dau thleng tu polin meithal zun rok rauri an raklonga si chui zan thau thawa let pan khuai SAC kut ke asimi venglal nanwen tan khal an Thianfai chi suichia le how pol anak Thianfai zana hin an moto sunga naw hak pani chu hriam mate naw thon nung dami an wa mu ruanga an kiang rak mi SAC lam tang ti ruwa mi pakhat thon nung damin an tha zalena si South Korea President Puyon an kai nga ta martial law arak puan rongi rampi daudal nak thubuai or terin South Korea President Yoon Suk Yeol chu tuini thong ni kulhuan nga December nilhenga zinga achen nak in pisunga lu khumin an wakai tia thesi a in sungi lu noi an wakai nuin thusu hlia dinga South Korea President chu no thule ei thup nak daudal nak zung lama motor tarpi in an fe pitia an rel December ni thum ni I tibur mom thul Ralkap thunai nak arak phuan laklo ruangi Rowling thubuai an or termi thui thusut hlia dinga kai dingi an rak zom voi ni nak tuini January ni hlenga nia achen nak in sung rauri ta ar kain thunai tu polin an wakai nga si prosecutor hawin President Yoon an kai nga thu chu Korea media pola aphulin an phul sup sawi tuitum hi Korea santhon thui President ain sungita an kai voi khatna asi martial law arak puan thakhat kim cham January ni thum nia khan South Korea prosecutor hawin President in P Blue House nga rak lu noin kai anak tumda nan yoni bodyguard pole security pole rak khamnak ruanga arak khul khamda asi kai dingi avoi ni an panak tuituma hi chun minung thong thum khrong an pok tia South Korea media pakhat asimi yon hat chun an rel si nazi paruk sunglong adai mi Ralkap thunai nak arak puan lak lo mi khan rampi daudal nak thubuai orter aton phai South Korea ram danding live asile hi case thoi anoi ni mi penal court pol hi ngaidam athai lo mi dan sungita asi asabika thi dan tat tiang pek thainak sual bornak atling martial law arak puan nuhin President Yoon hi mipi mu khala alaro ngam lawi security athwa thi pikil ven nak nuaya President in P Blue House achom ew asi athil ti sual mi pari zuthum dingin tlang huna lion rally President tau khamisin vote mangin anhlon tha asi President din munisi anhlon thata ding mo ti mi thusu hlianak nei dingin thu then zungi an ko nak chu sahim nak pu moin arak fe lawasi amai bulpak lawyer chun President ranga thu then zung ra fe ding chu asahim nak ranga ati nunga si ti mi pu mo mangin January ni hleili ni I thu then zung mai langok ding chu arak pel asi an pu nak le an ko nak mo chu lungru takin a eli na set atun ewi tu jingi President in sungi an wakai chur chau tianga hin ani chun rampi kilhim nak lole rampi sahim nak kil khoi tua arwa to ve si martial law arak puan lai ati thaphang mi people para ngai thiam dil nak chu akai sin atong suak nan hi dawok nak hi anet nak tiang kan fe pi dinga si thia khatlama lungru takin atang ew si Thailand ramri I rit theisi phur mi pali Thailand Ralkapin an kap that Thailand Myanmar ramri a rit theisi phur pol le Thailand Ralkap pol karlaka kaok nak aswaki mi pali thi in rit theisi tan khat rauri an kai thu Thai Ralkap pol chun thu an swa si January ni lai thum zana khan Myanmar ram thoi tok nak Thailand ram Chiang Mai state sunga rit theisi phur tu minung som thum rual le Thai Ralkap pol karlaka kaok nak arak suak athai jing January ni lai li jing pita Thai Ralkap pol chun munram Thianfainak an watu I rit theisi phur tu mi pali ruang le rit theisi adipin an wasar tui an kaok nak mun hi
aselami min thang zat mi shuidri kan mun asitia thai ralkapi general kidakon chantra chun arel general kidakon chantra hin amaro ri in awahali tui ka oknak athlennak mun hi Thai-Myanmar ramri isi KM khek long ahlat nak pang mahan khokyanga asitia arel Thai Ralkap polhin sentri i anwalaya ri theisi phurpol chu anmu i check antum laya ka oknak asuak ri theisi phurpoli anrakka mai sat thule minute kul khong an ka ok thu anrel Thailand ramrika ni ri theisi run phurdu du chun annun nak an thap ding ti rak thei hai seutia Thai Ralboi chun ralin nak ape tuini kan thu thang chu hizatin kan chem ter hi ding a chem tiang in ngai sak ruanga kalung oi ngai ngai Thai jing khala thu thang thar hlam dang thon tonok lo li kan zuam pe kan har dam nak chiao kha ngai sak sela nan za ten mang tha sun thau lo